Dobar dan svima, ja sam Dušan Milojević i stojim ispred tima Parking.go. Upoznajemo Petra. Petar je mlada osoba sa invaliditetom i posjeduje dozvolu B kategorije. Danas je odlučio da ode do grada autom i da popije kafu sa prijateljima. Neki od problema sa kojima se Petar suočava su ovde prikazani. Ovaj naznačeni problem je taj problem ilegalnog parkiranja koji se javlja non stop i ovu fotografiju sam ja zabeležio ispred svog fakulteta. Rešio sam tim problemom da se pozabavim. Procenjeno vreme koje je Petru potrebno da dođe od tačke A kuće do tačke B kafića je 45 minuta. Čak njemu 15 minuta odlazi na to nalaženje parkinga. Kako mu pomoći? Pametnim sistemom parkiranja. On se sastoji od aplikacije, backend dela i samo parkirališta. Svako parking mesto je obezbeđeno parking barijerom koja se lako instalira. Svaki korisnik mora da posjeduje aplikaciju i pri parkiranju aplikacija mora da mu bude uključena i mora Bluetooth da mu bude uključen. Samim prilaskom do parking mesta automatski se prepoznaje korisnik i parking barijera se spušta. Svako parking mesto je opremljeno stalnom Bluetooth vezom i stalnom internet konekcijom. Senzori daljine koji su instalirani na barijeri obaveštavaju server da li je mesto zauzeto ili nije zauzeto. Baza podataka je već postojeća baza podataka ljudi koji koriste nalepnice za povlašćeni uslov parkiranja. Server bi obavljao validaciju podataka i komunikaciju sa parkiralištem. Data centar bi u mnogome pomogao baratanju sa podacima. Demo aplikacije bi ovako izgledao, kako korisnik da koristi sistem, prva strana, zatim mesta slobodna i zauzeta, takođe u tekstualnom formatu, zatim novosti za osobe sa invaliditetom, prijavi problem sekcija i lični podaci korisnika. Kragujevac je u deficitu sa parking mestima za osobe sa invaliditetom. Takođe, parking kontrola ne može da stigne da prekontroliše svo to ilegalno parkiranje, a parking stubovi koji postoje su dosta skupi i teški za implementaciju. Naše rešenje omogućava da bar ta parking mesta koja postoje budu dostupna samo za osobe sa invaliditetom. Takođe, tom Bluetooth autentifikacijom je sprečena zloupotreba i rešenje je skalabilno. Lako možemo dodati još barijera, a ne ukomplikovati sistem previše. Korisnici bi bili te osobe koje imaju nalepnicu, dakle oko 350 ljudi godišnje. Pilot projekat bi bio Kragujevac i plan je proširiti na Srbiju. Finansiranje bi bilo iz državnih sredstava, razvojnih projekata, start-up takmičenja, takođe biznis akceleratori i lokalni privrednici bi pomogli. Za prvu godinu, koliko je dovoljno da se sistem primeni, je potrebno oko 150.000 evra, gde bi deo otišao za razvoj, deo za implementaciju, deo za održavanje. Ovaj tim pored mene čini koleginica Marta Tanasković, oboje smo master studenti mašinstva, smera mehanika, automatika, bavimo se takođe web programiranjem. Hvala na pažnji i nadamo se da smo uspeli da vam približimo da realan problem možemo rešiti na realan i zaista izvodljiv način. To je bilo to. Hvala Dušane, imao si još 15 sekundi na raspolaganju, ali ovo je sasvim dobro bilo. Izvolite članovi žirije. Za sam taj koncept, što se tiče tog hardvera, kako ste osmislili vaš tim? Koliko on pouzdan u samoj implementaciji, u samom korišćenju stvari? Koliko on dobro zaista za krajnjeg korisnika? U smislu hardvera na parkiralištima? Da. Koliko je on pouzdan, pre svega na struju, na vremenske prilike i tako dalje, na razna oštećenja, gde bi on bio pozicioniran, kako bi se on jednostavno, kako bi se implementirao u parking prostore? Pa konkretno u Kragujevcu, dakle, postoji 46 mesta, naravno ne bi moralo odmah se pokrije svih 46, dovoljno je pokriti, eto, te najugroženije delove, da kažem, parking prostora. Apsolutno na vremenske prilike može se zaštiti. Što se tiče struje, malo pre su baš pričali kako je moguće to srediti. Baterijama, konkretno ove parking barijere funkcionišu na bazi baterija koje traju, koliko sam ja uspio da istražim, do godinu dana, ali eto, čujem podatak da može i više, tako da je to sjajno. Senzori su, dakle, ugrađeni u parking barijere, u svakom trenutku zna da li je vozilo iznad parkinga ili nije. Takođe, bitno je i da se ta barijera ne digne da ošteti vozilo, na primjer, tako da ti senzori prate da li je vozilo u parking prostoru ili nije. Čak i ako je bilo šta u parking prostoru, kao neko dete, na primjer, nema šanse da se podigne ovaj senzor. Da. A da li je postojala komunikacija sa parking servisom u slučaju da opet nešto da se desi, da postoji ta komunikacija između samog tog hardvera i parking servisa, da u slučaju da dođe džip, pošto je on dosta visok, da stane na to mesto, onda taj parking
ta mašinica jednostavno ostaje ispod njega. Prvo, ta barijera ništa ne može stane iza nje. Znači, visina je uvek veća od klirensa bilo kog vozila, dakle, do te najniže tačke. Druga stvar, da, postojala bi komunikacija, u kom smislu? Dakle, ako bi došlo, prvo, postoji sekcija prijavi problem na aplikaciji, dakle, tu bi korisnici mogli da slikaju. Druga stvar, recimo da je Bluetooth raspon 12 metara. Uglavnom su grupisana mesta 2 do 5, recimo najviše, mesta za osobe sa invaliditetom. Tako da bi se otvorilo recimo 3 mesta, ne jedno, nego 3. Tako da jedini mogući upad u taj sistem je da neko u tom trenutku bude i da baš upadne tad. Tad bi se očitalo, obavestili bi se parking servis bi obavestio i prosto bi ljudi proverili da li tu neko stoji ilegalno ili ne. Oni svakako rade za ostala parking mesta, svakako su tu. Tako da, možda bi došlo do upada u sistem, ali to je 1%. Svakako bi se smanjio taj upad u sistem preko 90%. Da li ste razmišljali o tome da postoji neki sistem obezbeđivanja da onog trenutka kada krene auto prema parking mestu, kad dođe na pola, da ne dođe slučajno do dizanja te podizne za obezbeđenje? Znači, to se lično meni desilo u Beogradu, zato te pitam, pa na Obilićevom vencu, kad sam bio negde na pola, ona mehanička ruka je krenula da se diže i onda sam je od dole mi je oštetila auto. Znači, parking sensor, parking barijera se diže samo u slučaju kad prepozna, dakle, aplikaciju preko Bluetootha. U svakom drugom slučaju ona ne može da se digne. Samo kada prepozna aplikaciju. Dobro, ja sam završio posao, sad idem dalje, idem u rikverc, jel se ona diže sama ili ja moram ponovo da je aktiviram da bi se podigla? Ne, sama se diže nakon određenog vremena zato što senzori čitavaju da nema ničega iznad parking mesta. I ona se vraća. Da. To jeste malo opasno, zato što, da, razumem. To se meni i desilo, ja nisam stigao brzo da se parkiram i onda kad sam krenuo, onda je jednostavno neko vreme isteklo meni za parkiranje, za taj transfer i ona je krenula da se diže. Mislim, to su neke sitne tehničke stvari, ja nadam se da to može da se prevaziđe lako. Hvala, to je od mene to. Hvala vama. Evo ja ću samo još za komunikaciju. Znači mi tu imamo 2 vida komunikacije kao i malo prije. Bluetooth, a dakle imamo i drugi koji komunicira sa serverom, je li tako? Da. Jel tu ste opet predvidjeli mobilnu mrežu, pretpostavljam? Internet mreža je komunikacija, dakle Bluetooth komunikacija se odigrava samo... Vozilo, senzor. Da. A šta vam je komunikacija sa serverom da se u aplikaciji vidi koji je broj slobodnih mesta? Pa pošto se radi i o ovoj tehnologiji, pretpostavili smo da mora bude internet veza, ali ako dolazi u obzir mobilna, onda je to... Znači niste predvideli tačno neki vid komunikacije, da li je to 3G, 4G, ja sam 3G već zastarelo, ali da li je to 4G, da li je neki wireless, jeste li o tome nešto razrađivali ili prosto ste ostavili da bude internet? Mislim, možda će 5G da dođe, onda smo rešili problem. Bitno je da bude najbrže moguće. Sad, naravno, hackathon traje 3 dana, nemamo više, u timu nemamo 15 ljudi koji bi pokrili sve, tako da bazična ideja je verujem da je tehnički izvodljivo, sad detalji su u pitanju. Dobro. Vrlo jasno i koncizno. Hvala vam. Hvala vama.